Kei te kōkiritia tētahi kaupapa tai whenua i te tai tokerau, e whai ai a whāngarei i etahi uta pūrere hangarua me te aha no tētahi oropu Māori te whakaaro mō tēnei kaupapa. He rā kau noa i tēnei wā, engari ko te tūmanako ka huri tēnei ki tēnei. This initiative has been a long journey for the whānau of Rewarewa. Ko te tino pūtake o te kaupapa nei, he hangarua he whakapaipai hoki i ngā para o whangārei, kia kaua rātau e tuku i wā rātau paru ki taone kē whiuai. E ai ki te hea mana o te rōpu whenua e kōkiri ana i te kaupapa nei, he maha kē ngā hua kāputa ki ngā Māori o te tai tokerau. The benefits for Māori will be the opportunity for employment. The other benefits of Māori, but the benefits are the same for all the community, reducing the amount of waste that goes into a landfill, business opportunities around recycling. Ko tahi me te haurua miriona tāra te wāri o te kaupapa nei, hei tāmaik mā te ākina a ngā kamuwhene nunui i a rātau, ka puta ngā hua. With their expertise, it's going to create opportunities for us just to further develop a strategy where we can set up our own economic base. Engari, kaore rātau I whiu wawe noa I tō rātau whenua ki te whakaaro tuatahi I Arake. It's about us aligning ourselves with the whenua and being comfortable with the activities that we do around it. Me te motuhake hoki o ngā whenua nei. Whenua that we have is the last bastion, if you like, of Māori freehold land left on Rewarewa Road in Whangarei. And the idea of a resource recovery park is something that fits in with us as far as kaitiaki. Ko te tūmanako ka whakae tiata rātou tono e te kaunihera ārohe o Whangarei I mua I te mutunga o te tau. Te tai kārdina, te karere.